Good evening. Notice window bu thawai tani yengbiriba khwai punamakpu ahanba maktada Keisham Yaiphaba ikuknona khurumjari amadi taramno okjari. Notice window na puthokchaba thauram notice dialogue hairiba dialogue asi lamdam asida thokliba maru oiba thawdo wathoksing kumna khanna nainabagi thorum amani. So welcome to Notice Dialogue, where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Notice Dialogue is rains, drains, forests and poppy. Water, water, water everywhere. Manipur da hojik ngarang dagi leptana churakpa nongna Manipur gi mafam ayambada ising ngakta ngaigre. Social media da viral oirakpa video footage mayam ama lambi da landslide, mudslide tobana lambi da hoi miyoi bana hingbada changadaba polamsing puthorokpa gari truck ama lokta tasankiba loinana imphal amadi akoibada leiriba lam mayam asi khoji drain gi system aje phajana ningthina leitabadagi ising thumbana maram oiraga praja mayam da nuaitaba piba awawa piba mayam ama ngasi akhoina thengnari loinana khoji masi punamakche kadaidagi lakpano climate change ni kogi hojik cyclone ama yamna hainariba miyam hainariba cyclone rimal hariba si yamna yangba nusit ni hariba nusit asi kogi northeast India yoksalaga Manipur phawbuda masigi saitheng ji yoksalakani haina IMD na tholakpa chirol amagi matungina Manipur asi orange alert leibani maruina Tamelong district amadi Jiribam district masi punamaksibu punamak akan manungsi sidagi ngakthoknaba praja mayamna section tharong lobinaba request kaya malai loinana masi punamak asibu kamdongna miyamna loinana laingakna thengnagani poppy thaba deforestation tawrubaduna Manipurda sabagi sang hengkalakpa umang wamang koktholakpa militant mayamam tholakpa Chandel district dagi yamlaba kuki militant mayamama more romda sanction kiba masina moregi akoibada leiriba border area mayamda koi militant underground hagadra lising manga ki mathakta hujikse leiribani masina kudong thiba thokdok tholakpa yabagi sansu leiribani moreda state police ki CDO officer leiriba koi special force leiriba mayam asida attack chatharakpa yabagi phigam su leiribani loinana koi NSN IM na accused story ba koi India ki intelligence na social media da propaganda tauruga kogi hairibu hojik thoiba irang asi hena saukthok onnaba amazu honari haibagi claim amasu lai masi punamak asibu ngasi kogi Notice Dialogue da kana nyanaba gidamakta kogi studio da lengsin bidon laibire ahanba makta da ikai khumnajariba Manipur gi saknairaba miyamna henna khangnaraba oja Potshangbam Sonamani Socio-Political Commentator oja Sonamani bu amamakta da nachana khurumjari amasung thagat phongdoksari. Thank you so much. Ani suba panelist na kogi oja Dr. Chandrakumar Konjengbam economic and political analyst oja Chandrakumar basu taram oksari amasung thagat phongdoksari loina na ngasigi ohumsu panelist na laibasna Manipur gi political activist haitare mayam na jo yam kana inkhleiba maming salaiba haitare wangonglei mo oiriba Congress ki spokesperson ju oibiri oja advocate Rabi oja Rabi basu taram noksari amasung thagat phongdoksari ai ngasigi topic ta changaga ahamba wahangaje ai oja Chandrakumar dalakse oja khogi nong tabasina maram oiraga khogi Manipur maru ina impal amadi akoibada leiriba mafam ayambada hoji ising thumjalle khogi iram nala haigatare masi khoi angang oiringi matamdadi khongban suroki nakan da khongban ji phut tare nipan paag leiramani adu matam kharagi mamangdagi khoi hairiba khongban phut tare nipan paamba du khoji u phangide sumnagi inchi manga taruk tare nipan dang leire adu dei mo khoi miyoi ba haigatara khoina public na prajana gyan ta da haigatara drainage asida phattaba khoi garbage hundoktuna cheranguma thadabadagi phungalakpadagi ising je chempham leitabadagi oja hoji nong khitang tabaga
sing isogum ore iba film masi kanana tanya gatori bro masi koi praja gisu responsible yaw bro masi lengang na matau karam na masi gum thok se matung da mona thok tana ba kari pambai lokalak payai loina na koi forest hoji kok thora iba ching kok thorok pasina masi dagi popi thagalak pasina hoji manipur da thole iba iraq tangdu laita dari basi is one of the main factor oi ni popi je choi matang is da telapna dum oza Chandrakumar gi oi ba hama mota kamaina thambi gani hai Yaiphaba yam ngai jare hai ngarang na handagi leptana nong churak pasina ai koi gi Imphal city gi akoi bada amadi hajik ising isauna lairak khongbal adagi sorok thumjindana hajik yamna natai shadaba pibam amada lakhre asida sunatana koi manipur gi mafam khudimakta haibu tare adi awang sakmaida moigi barrage pathokna chele yamna khudong thingai masak oire adagi kaksingamda uchiwada adagi koi moirangamdasu adugo loinana koi adugo loinana koi akam pata enmet relic kemda leibasing da su koi ising thumjindana mompakra singkhatana koi ai samaksu ngasai ayuk ngahak chacherui yengoi aduga yamna natai chada pe phibamda mioi bagi yanghai daba to hoidaba aikoina di kaisu tawjaba ngamjadaba aduga makoi gi phibamda uda ai yamna emotional hoina ai mittagi pita hi ba khangaude aina di kaisu tawjaba ngamde adubu laingak na di soina necessary moi piba yaba ad pirom gane khanjai aduga sugumba mayam ama rounding khoi gi kodom bopida adagi mafam khuding da loin chawre hajaiba sain to na adagi asida natana khoi laibak thiba thodo haitare ko khongsang railway station dagi national highway 37 khoi jiribam dagi railway station dagi bilamati cement road adagi moi gari manga tara lag basi chu lambi da kham loi jabani adu akan rain gi hosuna khoi ta angak ko phangna sudhara bani na sagi lambi da kham na side to loi jabasi wala pudar kan sel kan sel lainang se pudar gari de su pudar re ba ko ondare adu laibuk phaba haira soi angam adagi mi di su audre ko sugumba laibuk thiba thodo ase khoi mase natural calamity haibutare ko masi mahausa lairem bina khoi kanoga khusemga ani gi marakta yangthina ba haibusu yare aina haije se ko asain to na sigumba nungaitaba thodo ase asi thokre adu masi yam laibak thibani duga imphal manung sida khoi manipur gi pham ayamada drain system je jo khoi hana leijaram ba khoi foot mari ma manga ma tarum pak bose ai khoi hajiki matam municipality gi haigadra natraga contractor thikada singje haigadra mogi sandal lambi natraga hek picture sabase masi su main factor amne imphal da lairak nala hek nong suba thum base thana koina angang ori matam dadi khara tongba jaga hena kutpa jaga dadi thumiko aduga yamna kutpa jaga dadi thumde heba hajikti ai samak yumdagi tholakpadasu kyam wana tholai nga saimuk thoya degi aji lambi do loin ising thumumdra asugumba phibam jelai aigi da nate mafam khudingini ko asugumba sigi khudamana haje andro parking he tong raba jaga ne sibhaw da tawri bne bo asai do ozagi jaga sibo haibai ai aduga haji chagolban adagi marang la tera gi ko wa kai chen sai di pungtau tawro bne sain to na sigumba drain system je so ko gi Chikada Singchina, municipality councillor, the Magi, commissioner, what Puriba Singchina, must modify Torga, Matam Gisanava, Asugum Matunda, Drains, Iram Nala, the Padana Shanduk Pilga, Tum Danava, the Gishida Kogi Patava bottle gumba, plastic bottle gumba, the Amot Akai, Kayama, dustbin system, the Tambiraga, Langshan Bidava, Asugum Bakayasi, hygienic. aduga maru aina si laira aduga aikhoigi manipur gi present scenario of this manipur ko akhoi haji ji present scenario ji yengu matamda yam nungai jada bamna khoigi haugiba sahi dagi khoigi manipur langa ngasu masi tawdana baina akanba section thorang loina na thola ibane ba masi forest area sida khoigi kano sida forest singche khoigi sing da leiba silina haiba tare ko maru aina khoigi Cookie Kanglup Masi I mind, but I don't like to mention the name. But actually, in this topic, I would like to mention. Assume Krasway Panjani, say Heck Pan Masisu, I want the mind to we are here. I think Moino Poppy say Kogi Spore say 70%
manipur se koi chorakna 100% manungda 90% se forest ki area ne asida manungda 10% se koi tampak to lokta khaido khraga tampak ki sokti 10% phangrab ne asaina geographical structure geographical features leibasida koi 70% mukti moina jungle je kokthokre jungle sorry koi umang se kokthokre umang se kokthokre adugi mathakta pak chauna kokthokre adagi koi hana lejerim social forestry usan thadna adagi chaura chaura ba koi usan thana si koi forest na ngakna lejeram ba koi phaja ba koi social forestry adagi kanoda koi phobala naran chena moirang koi kendra ko ma adu koi reserve forest kana mogi IRB le yada ju koi na angang ori kan daga chatleba adu usan chaura chaura ba kon ma thungda ba ekar kun muki mathakta leiba ju hajikti pungok ko khreba ko ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯖ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯆꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯔ 50-60-100ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯎꯆꯥꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯎ ꯋꯥꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯊꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯨꯡꯀꯣꯛ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨꯔꯣꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯔꯣꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯂꯥꯏꯟꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯖꯪꯒꯜꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ 70% manungda koi 30% mukse kokthokhrabnina ngasi kano se koi 70% kokthokhrabne ngasi manipur se aying asagi khanda aying asa da pura on bamala aba hojik khanghoduna si sahi ani hum sida sahi ahum mari da manipur da sabgi changse yamna henkale hajariba ko asain tawna adagi henkale aduga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯆꯦꯟꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯁꯣꯡ ꯈꯨꯂꯦꯟꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯕꯗ ꯀꯨꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯄꯣꯄꯤꯒꯤ ꯐꯖꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯖꯕꯁꯤꯐꯥꯎ ꯌꯦꯡꯖꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯅꯕ ꯆꯥꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯦ ꯀꯣ it gives the impact due to the cutting of wood and cleaning the forest ko asigumba sisu hek thoe haba asi akhoi mahausa lairembiga akhoi khusemga khatnaba muknabagi masa amnasu habi ai akhoi mahausa lairembi sida akhoi khusemna kapthatlaga lambi thong semna kapthalurobne ngasi mahausa lairembi na moi koida landarak pui khudamne haijribako samjamna haijrabda asigumba lai adagi popi thabisdagi amok akhoi singi isilino ayamana koi cocaine narcotics haitare ga makhoina kanogi mapangi akhoi Myanmar gumba akhoi foreign narcotics kano se tero makhoi singsinga mari leinara kanda popi singa se akhoi popi factory ka sagalakna koi tampaki manung desu some town or villages desu ai maming di panjara ko akhoi hanagi mamangi sarkar desu karak thugai gramne hajariba साइंस होना तंबाकी मफम मया मसुदु कोई पॉपी से फैक्ट्री का कोई ड्रग फैक्ट्री का तो ना पॉपी दगी सुंगा गान तो रमी दगी साइंस होना कोई पॉपी प्लांटेशन से या मसे फैशन होना कोई सिंगी जिधर सेंडाल लंबी होना कोई इकोनॉमिक हादी कोई कनोदा सेनमेट लोन होना सिंगी प्रजा सिंगी सिना कोई ना मोइने सिदगी सेंडे साउ ना फंगबा वादना कोई लो चुजाक पाम थाबा मतमदा चुजाक तीन मंगा था मतमदा मोइना फंगदोइसे सही हमदा लुपा लिसिंग लाख अमा फंगबदा लाख अनि फंगबदा कोई पॉपी ददी क्रोर की मथक्ता फंगे हाइजरिबा अदगी मना मसिंग था मतमदा कोई मोइना वागेबा लेबर दुगा वांगरबा सिंग दि मथक्ता अप डाउन द सिंग द कार कुमगा मोइ पाम सकदोइनी अदगी मना मसिंग थागदोइनी अदुदा फंगकपदुगा पॉपी द फंगबा पैसा जिगा मोइगी सेमिट लोन से इनकम से याम चाउना काई हाइजरिबा मसिदसु खोइ पॉपी प्लांटेशन से फैशन अमोइना सेंडाल लंबी अमोइना अखोगी मपानगी कैसु खंजरमदबा हानगी सिंगी हाना ताजरम अखोगी सिंगी कुकी को मखोइ सिंगिदा खोइ म्यांमार अमदगी लाकपा मपानगी मिसिंग सिगा
moina guide to biba hydra makoina khogi mitop immigrants in sang agana moida guide to biba hagada asigumba sanda lambi se poppy plantation is to here poppy plantation is the mogi charoba income of kare ba income sidagi amuka moina lining among the later gari toning it tong the me like character adi moina kulai lining a later ko adagi moina toning with the tore adagis mohoi makuta sendo para moi ki bakang later adi madakta makoina muk khogi cookie narcotics na khogi black market se mu kantore khogi khoi manipur se maru na geographical factor international border de laibani na khogi myanmar khogi national highway number 2 Imphal Dimapur line kano se international more line se Myanmar gi se sida mu hoina smuggling gi lambi on mu lae masida asigi lakwa hanagi lairamba jo poppy dagi loba ko poppy plantation dagi poppy loko matamda loba ano duga dagi foreign da moi Myanmar am dai lak pasigi ani se collaborate to ga na ko the way of drugs ko international border level lam dina manipur se ko ko masida moina makoi da ko Socio-Political se maruina affected area drug affected area poppy plantation ni head no is Socio-Political ne adi atopadi laga ko Sandel da dagi kamjong da tha so ko Sandel district moreram ki power kan da sugunu power ga sugunu tu Socio-Political je sumne kilometer tara ka tene ba Sandel inang na eba yamna mafam cha ba adi somdagi kanoram dagi none district of the Lasu, Loktak project, Paul Tampak, the Vidum Chakivia, who is in Kong the Quarenta kind of Morangi Manning, the Tanjing Jinkong, the Dum Chazam Butak Yareva, and a low Masama Shadow Moina Tong Sare, and the Gimoy Masagi Santok Labila, cooking narcotics in Tanjing Singa, said them government, Nasem Rain Kalimoy, Masana Pangsam, the Sema Lambise, Singon Baudum, suddenly do never. Sainto Nasugumba, Yam Wadana. Sanda lambi mo helamba poppy sidagi asigumba kaya masulai aduga khogi manipur laingak nasu asigumba poppy plantation je koi thingna bana yam kanna moi hona dobleti hona yebako adi hona base hanna no hona hanjin pai para sum ka se puthoi ati yole ko adigi laingak na hogi ba sahi desu poppy yanthet ba mi amani ga mang da koi kano dagi thobal som dagi or mane ko mang da koi sidra leira mi ka na laibak thiba thogok ke am ju thokhrab ne ba adagi amuksu poppy plant poppy dagi thingba hona ba da ngasi saw wa thu ama oi basini laingak na moi dong da phanaba tawraga poppy plantation thingba adagi drug adagi smuggler adagi suguma number 4 heroin factory thugai ba adi makhoi ni against the way hadang asi aikhoi ithakta cooking narcotics sina akhoi gi maitei singsibu maitei lanjadra ba maitei gi yum lishing kuntra ne pu hana mai thabi gre Socio-Political da sugunu da agi kangpokpi da dagi akhoi singkhong chiya da peri de laiba maitei yum ka ama singkhong mai thabi gre aduga hajik maitei se masana masagi lamda namdana refugee oihanbire aduga more dasu ko adagi ngasi enmet kaya amna khoi relief camp chahumga kunthra ne puda ngasi maitei mayam sina tampaki akoi bada sangjapam loduna leiri basine ba awaba tari basine ba ngasi asida natana Maral Lejidaba Hogi Shilinao Kungak Pushing Kayamasu Makoina Landarak putting a tongue of that Maralitava, Mayum the Tumdana Lejeriba, at the Gi Mapamasa, the cookie singasina, Hanobra, Pogok Ikayana, Koi Morangi, Manaka, Kauta, Manak Maktani, Hogi Kautagi, Kulona, Kautagi, Kun Bazari, Manning the Leva, Pogok Ikagi, Maiti, Laikai, Muyam Tazabanati, as the Yumlona, Banipamaga, at the Gi Mapamasado, Mayum the Tumdala Lejabdo, Ahinda, Mangaka, Hatopiram, I do not Pogok Ikai, the Satrama, Mayum the Larik Palma Lejava, Kukina bomb, Tadarek, but a bomb machine Palaga, Magi Palang the Palaga, Amok Palang the
तारक मचे तो मंगों तो पालक मुक्सी रही अदगी खुदकता निपा मचा मसुमागी सुमामक तले तो कापग हापीरिबनी को अदु नतना फगक चाउ खाइया ससामपुर लंबी सोम का मोना प्लान तो रकंदा आईडी पावर बम थादरकंदा थोंग थुगाइरिबने मचे मचे को साइन तो ना अवाबगी मसंग अतनी अदुबु ngasi खुंगाकबो अखोगी इसासिंग असिना ngasi मणिपुरगी मफम खुदिंगमक्ता सिंखोंग सिंग्यादा ngasi lamlairamda adagi kadangunda adi awang sekmairamda nongpok sekmairamda adagi moirangi saitolgi kumbigi adagi singkhong yari poki som maikeisam da juko singkhong singyada ngasi maira paibi kyan awaban ngra hing tumda phoi ko adagi asigi matakchi de indiana khogi assam rifle india gi khoi security forcing china su khangna अखोगी मैत्री की अखोगी कनोजा IRB स्टेट फोर्सिंग से कनोसे लंबी से थिंबीरकांदा मखोइने हता कुकीसिंग नांथो अनबा सुगुम्बा अखोगी मिक्सिंग मिखाइ नाइबा अखोगी इंडियन की इंडिया की आर्मी कनो डिप्लॉय तोरिबा सिंगसिना अखोगी यामना यांगैदबा यामना पुनिंग पेंदबा सुगुम्बा खोइसाउनबा तहुइदबा थबासे मिस्टिंग मिखाइ नाइबा थबासे गाड़ी गाजे थाचिलगा खुदक फाबा याबा तानबा याबदो अखोगी आसाम राइफल गासना फगक चाइ खाइ कनोदगा जे हगुमगा तौरिदो गाड़ी से थाचिलगा ता साइड पिदबा लंबी से थेंगदहनबा कुकी नो चलनबा अदगी सुगुनुदको अदगी कुंबीदा मफम यामदनि तौरिसे सुगुम्बा इंडिया गवर्नमेंट जी अखोगी आर्मी मिलिटरी कनोसिंगी फोर्सिंग सिगी मिक्सिंग मिखाइ नाइबा थवा सादबा सिगुम्बासे मथोंग मरम हुक्तबा सिगुम्बासे कनागी ऑर्डर नो मखोइना करिगुम्बा कुकीना इखोइदा लांदाबदि याबा मैतैना नाथोकबदनि लान हुरबु नतेबा असिदा करिगिदमक्तनोबा मखोइना इखोइ मैतैदा सुयाम ताथिसे मखोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दो तालो डिमांड दो मखोइना तानमम दोक्ता तालो अदुगा मखोइना पीबा याबा खोइ पीबा ngamba सेंट्रल गवर्नमेंट दा पार्लियामेंट दा मखोइ अकन खोंजंग चंगा मोय करिदमक्ता MLA तरा सिनंगसी मिनिस्टर अनि यावरगा करिदमक्ता मखोइना क्वेश्चन चेन खांगेदबा मखोइना मरिन पानबोदि मोय प्रजा सिंगा मैतैदे लाल हौदबदा मैतैदे हातप तुपतौदा लुट तौना मैतैगी लन थुम युम कै मांगन बै महत्ता सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन द मोइना they should demand to the central government to the parliament home minister prime minister ko the higher authority karigidam to no makhoi manipur maitai da asu yamna moina maitai phurup singa sibu halage tup lage na tam manghal lage na moina manghan bangam masunte makhoi maitai di thauna phai ha je moi khang de maitai si da moina kahidam to no he moina landari bise asigum ba kaya amalai adi ngarang na handasu haje ngo kano sida tang tarat re train pang khogi me tha ide asi tara mukhena kuki meletan jing je more ram da sangreba sanjel sakpi korong phawra kanda ajaya pe ko adagi sanga kan ji myanmar sida more yogre matam sida khogi kano sing je khogi maiti gi manipur gi state force manipur police sing je thokpa yadre adagi moi लिसिंग मंगारोम से कुकी मिलिटेंट लिसिंग मंगारोम से जी कनोदा बॉर्डर हाइजिंग करबनी मोरे योग्रबनी सिदा लंबी द थेंगना मतम द कनोसिंग असम राइफल्स अदगी आर्मी सिंग इंडियन आर्मी सिंग सिन मखोय द कयम द थिंग बिदे अदम थादो चललेबा सिसु याम नुंगाय जदेबको दगी कोई मसिंग याम जदबा कोई कोंदोल लाइरे बिदंगा इबा मणिपुर पुलिस IRB स्टेट फोर्सिंग के मपान थोपं गमद्रे अदो थोपता तासु मोय ऑर्डर फंगदे हायबको असिगुम्बा कया अमा नुंगाइतबा कया अम लई अदो कुकी मिलिटेंट सिंग असिना खोगी कनोगा इंडियन आर्मी का नत्रगा स्टेट सिक्योरिटी इंडिया की स्टेट सिक्योरिटी फोर्स सिंग असिगा लौतुनरगा अखोगी म्यांमार दा अखोगी लैरिबा अखोगी मैतै इसिलिनाव अखोगी कनो केम सादन लैजरिबा अखोगी NSN IM अदगी खोई मैतै लालहौलुप कया असिबु मोइना तुमना हानिंगबगी लोसिनिंगबगी मोंग हे मोइना लांदाबगी मोंग जुतोयबा असि याम नुंगा जदि मसि असनि पोपी प्लांटेशन दगी लाइबा कनो सिंगसिको
Thakachari Oja Chandrakumar na chillu matam kaitopiraga koi ngasigi dialogue asibu mapung phan mi da saruk yabi bagi damak ta Oja Chandrakumar bu amuku janna thagatba phongdoksari. Thank you so much. Ai dialogue ki makha chatharak padai Oja Sonamani dung laksaragi Oja ngasi je koi gi nong na maram moiraga haitar mafum ayam bada ising loi mak thumme ai yum na sa gi yum ju ising yum mak thum de do ai leiri ba hingon pum badi ising loi thum gre loina na ai gi yum dagin ai hojik leiri ba office lak ma jaga sida koi gi ayang pri road adagi di kunung mamang power koi gi new chekon area sida lambi je ayam ba jaga haitar maximum ising loi mak thum maga water logging haitar koi drain daitaba iram nala phajana sembi dan maram ising nam thum maga yamna koi de inconvenience oiba koi public ta piri ba je masi nature na pibani haiga dori bana natraga koi nature na nong talak pasidi akan ba cyclone da han pasidi koi na thingba ngamdraga ju koi myoy bagi koi site tagi nenga ki site tagi loina na public ki site tagi kari thodang sing lawragadi asigumba awaba nangliba chaitheng kaya asidagi ngakthokpa yagani oja natraga kari sarkar gi makai dagi koi gi chang naina maintenance toba koi drain system mayam je dug loina na koi public mayam na masagi khara kana ba yeng bagi damakta encroach torok paita lam khopsalaga hena sajalakpa dukan sagalakpa hingnaba lambi ma honarak pa haitare adugi khalurga no aite dubu aduna maram oiraga miwe kya da awa piragadi madu afaba thabakti oiroi hena khanjei oja swai matang sida aham bagi round gi oina oja yam sangani ngam kano oja mathang chathaje sai matang da nong sing chauriba शहर अमदी रूरल एरिया सिंग दसु लम खोपस लई लोइना इम्फाल मनुंग एरिया ngasi kawaagi lainat oriba adagidi tidim road jaga da oriba Keisham Keisham thong ya school uri pok na chingba jaga da lerek khulaki sing lemak thum greba masi mayam je matau karamna tawragadi kari lenga ki maikai de kari thodang pakhat payai loina praja gi maikai de geju kari tawba daka tai oja Sonamani Yaiphaba ahamade thagcheri notice window cheri amadi professor K Chandra thagcheri malam tabiri promotion kok nanjeri yambu state highway se mi mayam pullaga mayam punamakna chanapatha punamo se yadna chatlaga apapata karino highway se khanga chatlaga madute state se mapung phaba kawya state highway se government gi mi manga taraka minister warga masana masabu yengmangam daba ngakta minister ni yam chingra makoi de depend to bujate public ki cooperation jawdun karim ta jate nature is a nature gi thok pai du di thok pai du di madri thingmangam be matang lai adim phal gu ma pikra town I never say that it's a city haiba tar dem khenagre city haiba tar de thak se jam no wang batare city haiba tar de city de lebe mi sing samadi my mindset o makoi wakan se yam na phajaba apapata punam sloine khangba sarkar se aham transparency oibata सरकार ने तरफ policy program municipality corporation खंगदे मणिपुर के government PWD ने works and housing खंगदे engineering department खंगदे PHE खंगदे अगले भी forest department खंगदे अमम खंगदे जेई पर अमन cooperation फजना तौर कर मोंग द इशिंगिंग से water logging हाई बतो लंफेल द पात ले रमी मणिपुर हाईवे से mostly तम से पात की पात ngakte le ramani although there was no such problem 1959 digi in Impal khungdar pangang ori de tanja de yengbada asumani to bulite akoi de town committee gi planning tawi kholi lambi asuk tagudam si tagudam ne khotok par khoto paperwork to the Manipur is the best not only best the best in the world hai bijara Japanese ka Chinese ka ati koi American or France ka labor doctorate mayam labor khotpa moi ka de to krasi paperwork to the Manipur is one of the best or the best. Adem haigraba. Adi implementation part ki lakpas paper to utke exactly the badu heta thaidoga. Nasagi land encroaching, land grabbing. Adi government ne piri madigi matung inna nala se sambi daba. Adi heta koi water gi kari haine ko drainage mayam singshe man apama mong de shinba. Sam nariga shenkra paiba kare sagi kare chauba. Miyo shingduna kramai tauki haibu makoyina moi imung se mi manga tara kun kuntra ga sagi chobu de thoro di moi ne toruga nala se mon heta wanghat gi bajaba ati ne nem tha bete jaba mayam de ki de heta wam de ngang de ba government se interference de to de ba for example minister magi yum manakta man to ning meta tawriam man water logging to mai yum ne wanghat khare ati na ro nem dare thambiram me
maki nala me maki drainage me am leri pun the quite top na mu lei gre adu mai the ising no tung the ising no chen bi jadra atirum the chelen gre adu kana sa complaint to ba hai bangam do asigum ba ko civic sense what civic sense what per min ko chawkat te hai ba ata sutta ina pulin ai bi chakulen lobi geno ai kar mai chelli ai jum no kar mai lei ri ge hai akoi lekai da har example hek impal manungi ni hai ne very good ta ba ki am phaje koli one of the most prestigious constituency hai wonderful adu ta ba se asia tha phutamo wangali adu ai lekai ru chang pud asia phutani nem thagare asia ai na habidi thamoi bani jam de wan nakal de lebe se constituency 8 or 9 number ormani yamna chakhut pa ek municipality manung the main de lebe kop nai ising drop ma phang de number 1 kyam chakhok ru ma khoi se nadi ki sewage ki lambi se na mafam marang kang dar amuk ta khwai gena amuk punjan gani amuk ta khwai gani amuk punjan gani lambi chappa sungai yadre adigi amuna nala ne shemi adu ai khudong chabai matung inna aina nala de ina wang khat kani amoi dun nem thak gani government ne piri ba government is kanana we people some people have been deployed you work for us in the PhD kang de power de kang de water resource de kan am kang de mai de to an pi bani piri be jali bu chna pathap adu kun kitang chatpi ba kitang civic sense le ba government ne darkar le tene ke doge akoi leika de ko mem pulli chi ising mem che pulli bese kadon challenge sige hane ipai kun challenge modu adu challenge se as adu yum leine adu to gun session no te do ne amma khar kana thidu ku de mi se ising ta dir kana na khoi di lai ba leitubul kanam du wangang ji bungam do mai do the do ke adu mai do the do khar te do ku man o kana thajan do upai leitur mai area do amu kana to na koi dum ising thum le this is called the culture of Manipur akoi siga chana pathap jaba kanam chet panate some narga might is right habit jor jar muluk tar haidana yam phaji BJP ne tambi wahi kar je kar tammi yam koi de BJP degi kawi ne jor jar muluk tar eta ai ngamba gunda khar putho leite no yim pai jum duga gunda khale ba adigi koi ye surrender to baka libmi im ko le ki dunga to man to to rene then why is the government why is the law and where is the rule government ne lak to ki ICRPC IPC Indian Evidence Act si len khang labasu akhone yabidre akhone lobidre di logdre ke ai ki de logdabani balim de ni je tawru ni ai tamu thana se maud engu de michang changoi engu de lali hairam gani ad gunda de meim dan support to gani map to the drawing the phajar changra pune architect mayam pung lag si to ba tha de ising chingdar to yabagi phim mo lai jane kayam hai ro khoi chal lai se but we lack absolutely civic sense sadharan gyan haibedo chanebi haibese leitaba iti yembu garbage se yembu Imphal is the garbage town you never call Manipur government city haibete ikaine city haibete the phajjar Singapore gumba Bangkok gumba ko Melbourne gumba or ko ye karugum ati city le puram se Singapore gumba yeng but mayam si ko che mana matha da buja da chur mathi matha da buja da kwa mana ka so da machem thadru with the $50 $100 fine tahun ba home minister ka lakpo ko pata and Australia da mai gari do 140 km thawi 120 km specified to 140 thawi and habillar amna home minister da fine taholi $500 fine tahol ma pu selu torga ma chali Melbourne ko pitch ko kari Fitzroy habiduga parliament manak to this is called the discipline adu modi gari manga taw chulun thaina balun thobi jari bani 140 120 speed to thawi adu 140 thodu ba home minister gari akhoi gi fine to holi the $500 haiber thadi kanun se shemi bichan patap semi se mayam gi tamu makokti chatke da bani makokti kanun se chatre kanan to de government issues an put the piri si to the bani si to but the government gi laya ki mako chu pilots and the rule framer is the rule breaker adre kanal to godorise Manipur to se kanai mo kanal lu masa ko ising ko thungi gani thungi ne haiber tedi akhoi ko khudong chabang ate yengi haba khangi puni khara anem sige gi madi ising ne tarbe se khara tahangi ha ta di khara aina khara nem den sabata nate aina khara wang pa ya ai sing chen do lore manung bele ub lere ki do loine ai lere te yengyo ai se thawi ben hijam de on lekal ai lere te ising pongthom thum lo le hore ai han ising lambi khara tana ba chepato lekai do yadde Jadrabune is a thumme, no is a thumme, to my long tum lord, a yum, a lyric. Fortunately, Jumbo, the tumok, a gate manato, ising jangil, my am sure in Tore. None prove the one to us a civic sense what pack away. Let it like she MA pastor B, pastor Gaya, do IAS, they go to hell, I do not take a sunate.
chana pathap chana bi se khari tang da ko mayang yanar chamini da dom manipur di ising walaiba mani masidi ku cyclone ma lak padi ising jata bani nata di manipur se ising phangroi yambu PhD department na pipe achu achu ba crore par tham ising drop on pi ngamde time and again I raised this voice minister what department why you should worry and why you should be unhappy on me. I'll continue to say ising drop on pangde haji ising yamu lakpa tanjadana water logging amu taun leire adu makoina pipe thagadu thade pipe hapchal no se ising tade hi but what is the government and who is the government and what is the duty of the PHE hi electricity gidi haji khara phajana regular or lai hana the regular of irregular haibido hana the adunido hana the power departments ke paisa se multi-million rupees harige masi se nari punam se kaya minister punam department head punam se crore gi pati ngatene you cannot deny government how many times that you played fun khangi phani financial kari pharu de luba crore tara crore kun chai challu kada pharu de na we know everything these are all drama baji edo aduna meitadi somehow lai masim di we appreciate me di lai ising di not haina kanati aduna ising phangda ba haibe se akoi ishor da koi ni batai upai kan ta akoi lei chei mani manga aduna tare ni pan dum ising da nei dum akoi du chari ne kari to guni aduna haji kuni ising se bu tari bandak lai be se nei ishor gi nongdum digi cyclone ma lakpa khotpa achu akan afu sapu samudra digi lakpa di ihom actually accidentally lakpa iwani adu khar thum me kole thum ma khotpa se problem amung leiding sai water logging bayam puri si govind ji gi temple yengbu pura ko lai bana ko ising changre adu ati se kai thong dege ai gi jum masa do ai gi jum isa do ko thum de tong leri fortunately thum de ising chang ma khar de hauri adu what will happen to the other places kana de kari hairu ni do aduna ngasai gi jor jar muluk ta raido musulman singdo power payu singdo makoi yumde ni thumoi da base atai bi thumu ai khara wangai do mo ni chakhi dori haba adu akoi uhi thaba ko pasu mang pasu phatte masu thaba phai popi plantation pawang mang re khotre ising phangde lau sing ubu ya de khote lambi thong se gyanam ta de lakpa ko pade khodong cha da pungdum akoi complete akoi thoroughly chaos hain kan de mase Yaiphaba according to the Manipur government, any party in election, today's problem cannot be completely repaired within a short period. Si Chaitala Kunchangani constantly karima honestly ministers in government pile bureaucrats by the department me manarat or the Imphal or Manipur Chakur Pajaga. Not the we will never be able to catch up other developed city habitaiko. Sonamani maru hai tara ko civic sense yaudaba ojan hai bi masu madu ai de khradi ai yaningom phau dai do khale bi ma male du koi manipur da lai ba praja akhoi ju ai ju ngai re manipur lai ba punamak mayam punamak se gyan tamina bom changi hen ba pam da ba koi leba ki khan ba si yam mathau tai lam khosan da ba encroach to bidaba koi aduna koi drainage system pb ba yam mathau tai hebi bani ai dialogue ki makha chathrak pada i oja rabi dong la se oja rabi koi hujik oja sonamni na hebi ki manipur je yam na ising yam tang ba mafam amma chahi kharagi mamang dagi oirai ising je phanadi nong phanadi ta ba jaga ne dubu reservoir leita ba haigadra ising gi tungbam jaga leita ba si drainage system da yamna manipur river chakraga chinwin river om da Myanmar om da len chaki khoi ising je aduga maru oina khoi gi oja topic changa ga forest and poppy hara ko sida ni khoi gi forest deforestation tok thorak pa loinana poppy pambi mayam am thagalak pasina khoi gi climate ta ju obong ba khara lak pa hojik landslide tholai ba Ching the Hana talked about landslide Torpa ising Torian Ayam ising Chong sound akan Balinang sing Gimota Linang Tony Leva Yao Mayam Centrapa Sin the Madam in Pali Ropa in Pangi River Mayam si Koyi Lebang Ayam with a pa Kenzelapa Sin the Madam with a guy sing Sien Bagisang Jizu Isingi Pasan management of Bomze Kadai Zagadrom the Yam Sound Hori was a Simon Tangs the Ambaron Yam Till Madam Tambu. Thank you. Nga sige topic si rains, drains, forest and poppy yabne. Do maruina nga si magnong nuksit kana suriba cyclone ikogi renal cyclone en laktana atopa thangna ba country sing hai batare yam owa batare thangna ba state sing da su aduga even Kolkata airport ta flight service le phan ba khot ba yaure ase Manipur gi su masi topic si mari leine masi gi word sing si ado ekoina
कहीं फॉरेस्ट का पोपी का अनी सिदी ngasai mamang da suaza Chandrakumar na swaibiram adagi suaza Sonamani na subanta do akhoi gi chingda paktak na popi thaba sina masina deforestation tauba reserve forest area da manghan ba masina umang kok thok pasina aing nongju nungsa gi khal si kai helaktana national calamities masagi thogakadabada aikoina khusim ge calamities haitare artificial calamities amam thole sidi pithribi pumban yanare masida aikoina masi popi dhari ba kambu singda aikoi saugattaba phire bam lomina sange popi si kanana thabno thari ba kambu singsida aikoi government ki amadi aikoi ki praja sing intellectual sing praja ki social minded oiriba social worker ne have sing punamna warip lomina sange popi si area khrada tharaga popi ya thal harga area khrada na free oi ba jaga jauraga dikan ti chamana aikoi manipur lengai dagi popi free state have to tamo popi free state have mission na mai sanghaninge sum tat pat ki nak tang ki drama gi toba dunate ko yamna specific oi ba mission na bias oi dabo yamna unbiased oi ba community da base to roi dabo mamde akoina popi da ba ga community am da base or di community du waru ga di noi ki da thari du di hack pa matam da mug yad ba leba any community oisno popi tharam ba jaga khuding muk se masi than da vibe se masi kana kana ida community maming pal rose forest at pa se forest umang kok thok pasina masi ainga sai jang da ngasi none district da ngarang hanji 40 39 40 yo kholak pa se angpa 50 40 yo khole sa bai jang si ko masina yam problem ne ba masi jo aikoina chumain imphal da kai loina ainga sai kan se aikoina india pumbagi sang ubanga moi aikoi manipur khaki issue dai koi sang badam ne forest si kok thok pa je forest gi ujan thalaga karbar tho si kana kana no sida jo aikoi community da pan bai aroi any person forest an thla u kok thok pada kana kana na u supplier u gi business tawi minister kana se nei mla kana se nei habi se aiko kumna thijan minabam sange overground se kana kana chi palluige pan badai koi ki jara ba bem were khuding ma ai sini whatever humsoiber siena ba khuding mak se manung gi ro mapan gi ro khongban seng boi ro ha phamnai boi ro phamnai da boi ro phamnai da bi ro loin mang ma si chier ba se forest patang jim joi koi komna thijan ba masi gi tongan expert committee independent committee ba thamaga forest ki da aikoi gi uja thalaga u ka ba to se kana no hai ba committee independent madu su aikoi gi lamdam si gi phamnai ba mele mandri na chairman oi bi aro tongan ba aikoi gi ka intellectual kambu da gi hai ba tare independent oina thijan ba committee ma to ba tham raina tham da ka le ben khale forest सिंगसिना पुलिस को थोक पदगी प्रॉब्लम लाए खंगे पोपी धाक पदी प्रॉब्लम लाए खले हौजिक सिदी मैम ने यानरब कांबू हमने अदुबो मैम ना थौसान दबा यामना प्रॉब्लम अम खंगना नोंग चुरप मतमदा अखोइना वारी बसे ngasi mak ai singjamai police station dagi imphal bopra secretary phawba lakpa matamda yam wakal je panic oin ai gai thok matam ising lukap yam kina thore ai ki pung 38 makhai swai gari khan nemba car khan nemba di lepho bo yawre ising changdana ai ko yam wana lan thore ba haibadi ai ko gi drain semba matamda any particular jaga में नती को ऐकोगी शहर नहीं गाय ना ऐकोई ना साइड से बा शौक थोक से बस सिटी एरिया तो ले बनी गाय से तमो ना साइड सिटी गाय भी इकाई से वो पोने भी भाग गए से कोई हम लोग नहीं वो पोने मतलब सिटी की स्टेटस मेंटेन तो भाई आप मेंटेलिटी मेंटेनेबल हो भी आप आदुकी मेंटल स्टेटस सुलाई तब ने खाई लो से ऐकोई ना वजाऊ मांगा ऐकोई सिटी ले रहे ऐकोई इम्फाल ले रहे ऐकोई शहर में सानी गाय जब वो खल्लों जुदी यार ना थाप अनिय मले कहीं ना मतलब अखोई यूम साबा मतमदा छोरो की ड्रेन से खोपचल लगा ड्रेन मतलब यूम साचल लेबो छोरो की ड्रेन दगी फुट अहुम वांग लगा बिल्डिंग सागा मागी मयूम जिना शेप थला छोरो की तंखाई योंगा 1/3 दी माना ऑक्युपाइड तवे बिल्डिंग सारी बसिंग जंते येंबियोबा सरकार की तय लेबा डिपार्टमेंट की लेबा रोड ट्रांसपोर्ट की वगैरह नटगना इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की वगैरह क्वालिफाइड डिपार्टमेंट सिंग लेरी सिंग छे ऑफिस फमी मोट फील्ड विजिट चलगा मसीगी लंबी सिदा ड्रेन की मतकता फुट अनि हंजन सारिबा फुट अहुम मेना ड्रेन दगी मै वांखलगा सुरोक सिना अलवेज कुटले सुरोक से अखोगी खोंबा नौना सुरोक सि ड्रेन ओल ले तमो
building in Nagget Sajanare, building Nagget Sajalis, one the Torga. Sigi Zaga, I'm Maming Palrega, Mahaju, going having with TV studio, Sigi, cool Zaga, kilometer, Amani Zaga, see Mahomiango, Gary, the way the Louis Tumeba. Kaino, Inaku, no building in Ginoim Sabomatamda, Drainagima put Amani, Hantuaga, my members, Hagi, Hennade, Drainzi, occupied Togadami, Drainzi Masagi, Maram Magi Patalam, down the Kale, plus Drainagi put Ani home, would drain Gilevendagi, Wankale, Stroke 11, Wankalam in Drainzi. Mangale. Anyway. See, I couldn't lie in the Harrogadi, Lekaina, Sauracadine, none at all, I you pass has them the Hacadine. Swiden never, Monday enough and baby mission, I should have lived in a Masamazula Gundato Coneva. See, Shumba Kanani and Sangani, government labor, mercenary departments in the Excel overtime. Massimo. Warobi, you know, building a pushing the Sabamatam, the Copsili Vido, like Levaxi, it seemed to mean the race having it. An issue with Amaka, I could Tabuk Shumatam, drain Saliva contractor to the Sungasaido. Put any longer the drains here. Put Amakai Hurala, put Kai Hurala, Gadi, kilometer Masago, they put Kai Huran, but the Lupa Laka, Huralam Godine. Retaining once and Mamatamda, put any packet of a put Amakai Pahalagat over Tardi, Lupa Laka, Mana Wakana to never. Soon, but see, I could public property, the loot over there. See, quite a Huran bus over them. Huran ba se aini Yaiphaba nangi mobile ma nang nataga nangon di lupa samu huran bu do sigi huran ba sidi individual da aina paisa le tab huran lu re nu nangon singi bi ba public property huran ba si khoidi chawba huran bam ne line su yaro da ba samaj na sai masini public property huran bagi ek se PCA kind corruption ki saza ka aikoi gi court special court ka link tan da se department gi huran ba keno government gi employee oi ba mi sing huran ba ki dandi pin ngai ek to nga leidna special court ka link tan tawri ba haidi FCS agi civil supply ki kirani ba na tagane pion oi ba na store ki ba na inspector masam oi jabaduna building na thon manga sagala abne ba CNG Canada Prazadi and Hangado Sing to Yautabida Mayang Mawali dukan the Yolum Godoine Adai Ma Pashado Paidine example of Waniko Lunamakto we have in a day Achumato Sumam language Sumaina Kogi Drains and Bakanta to Huralapa Aingarang and see Manipur court Yam not building Mam Sab Lipkayawi courts I know one more dealers have ne courts is at Paganda Honorable Citizen Sangaba Kuiki Hakrima Mangda Easy Mam Pali courtroom easy I couldn't Equina Puncio, Urector AC Company, ECM the service of Yadri. Quote Sangabasi, Sahim of Padri, AC Sangaba Yadre. Mogi washroom, Pero Herre, Lip Yard, Nuite Herre, Maizak, Ines in the Dere. Proper, nothing. Chief Justice na, Natagan, Chief Minister na, Karigumbo officer, building a Malupa Karuka, Sangas Habas, Sangaba Matamda, function Jimbo, properly suitable over Nataga, appropriate over Port Kuding Mark, Yara, Ying Baba, Sang Neva. I do not buildings are Lure Hainata. Anyway, Madusu Amaka, Tikana, Dukaki Marano, and Dosia, I call you Manipur, the Satnavium Layeva, Tamo Tikato, I call you Tikato, the Nikandeba, Tikana Kamuna, Kranhava. I could give Bill Karul Mangagi Namsali Sakana, Saitaras, Ure Kunjure, Karul Kunginam Salia. Aduna, not a one in the Tikara, sing you crow Huralam, go drinkly. I didn't matter. See Gama, Tamai is a lucky. See Gamane, Isaac. See Gama, Tikana, Billama, Tanamatam, da, Wako, the Matana, Votam da. When Bay to Mumbai, Lamayako, See Minister Yana, I give Kalambani, Maduda Kapi, no country. Example, Kaya percentage P the bra. Concern Minister one woman Godoni, Emily one woman Godoni, Tabuk Water Supply Homatum the chief engineer, executive engineer, assistant engineer, section officer, Mori, Clark, Kerani, plus Atotopa, when I sensingi, Matin donation. Percentage Kalangoni, Adai Matambi Okanda, Magish, who whatever, Karumaki Shumatum, 50% Bill Lanabada, so percentage of secretary in a hierarchy, some I say giving I said 50% should the quality length of CI. Me couldn't make the one happen at the Tikada Sumna Pazana over me. Sumna over me later, but I get Tikada, the Hanga Punam of Sion, Tikada. Manipur is Sumna over your hand of a Portland labor. How I pass on the lax and English. Equina, I quit Plaza, I quit public government, the Huran, get them have Wakolos, Taduk Minasip.
गवर्नमेंट की थौक ताई कोई कोऑपरेशन पीसी पब्लिक प्रॉपर्टी से पब्लिक की पोची आई मयाम गिनी है बस खनमिन लगा कोई ड्रेन सेंबदा लंबी सेंबदा रिटेनिंग वाल सेंबदा थब खुदिंग मक चुमना सेमिन बता गरी गवर्नमेंट नतगा ठिकादार आराम तौसे आसु प्रजा आइकोनी यंगसलगा चुमना तौमिन होबो ताडी ngasi सोक ते इसिंग थुमिसे थुमदब या है वाफम जै फास ऑन द थम याम फसे पने यंगजम प्रजा खना सु यंगजन बमा संग है बिनो सेम थकचरी आई डायलॉग की मखा चत्रक बदे ओजा सोनामनि दुम लाक्सै ओजा सोनामनि कोइ ngasi की टॉपिक से रेन ड्रेन्स कोइ नोंग ताबा इसिंग थुमबगी अमुंग नाकन मुद वांगदा फॉरेस्ट एंड पॉपी गा मई लेना बदा हाई तर कोइ चांदेल अमसुंग चुचामपु डिस्ट्रिक्ट तगी यामलबा कोइ कुकी खुलाई पाइबा मयाम अमा मोरे रोम द थुमजंग करे ना जे ngasi ngasi मकी कोइ न्यूज़पेपर कया की फ्रंट लाइन दे याउनरी ओजा मसीना ताकपदी कोइ होजि मदु धारे जे कोइ मोरे की लाइब अकोबद लाइरेब एरिया बोर्डर एरिया दा हाइतार कोइ कुकी खुलाई पाइब लिसिंग मंगा की मथक लाइरे मसिना कोइ होजि कोइ मणिपुर स्टेट की होजि कोइ मोरे द लाइरेब सीडीओ सिंग स्पेशल फोर्स सिंग दा अटैक तोरपगी चांस कुमबसु होजि लाकप याय हाइना खनरी सय मतंग सिदा करी करी ओजा सोनामनि को करी करी मोला याम तेल मदम ओजा सी चीन कुकी जो की जंगली सीधी भारत सरकार ना मोहिदा नने तोनिंग मत तो अखोई करीम ता हाइरे ममित उसल तो हन मने के दोगा दिस इज वेरी कवर्टली इन मोनि खली इट इज वेरी ओवरटली तावई वाने एने सेन आई एम ने एलिगेशन तोरी बसे ए मसे पुंगा लाली है ने ई लोग देख हां मति चुमी एने सेन आई एम की पॉलिसीज मोशी जानर के इंडिया गवर्नमेंट जानर के जानर के मोइ एक्यूजेशन तोई में होनो बिने मोइ गिव एंड टेक यारे यारे जादर के नंग जाते हदी मतंग से मोनि चुमी इंडिया से कर माइटी कंट्री और क्लब ने डेवलपिंग कंट्री द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री ने डेवलप कंट्री होने न माइट इज राइट गसाई जोर जार मुल्क ता रही तो ओइने ब मुखोइ से तो वी तमकता जियोपॉलिटिक्स से चाइना ना म्यांमार को थिंगले इंडिया से डिस्टेबलाइज तोनो बकन होडडी असि से कोई खंगी मदी की खुलाई पाइब मयम कयम लेडी सी मतंग द इंडिया गवर्नमेंट एडवांटेज लो नर भारी द तौरे चीन कुकी जो द मतिंग पांगी बस नोबडी एल्स इट इज ओनली द भारत सरकार मतेंग पावन नोंगमई पायु सी पाइने पिरम द बजाय मोइने तोबो पुनमत भारत सरकार ने तुमिन ने मन तो उसेले थोंग अम साबद बाव तोबद अदुक चाउरब थोंग म तुरेन अदुक चाउद सारिब सरकार तौरी पुसिब मणिपुर द लेबा पैरामिलिटरी आर्मी ददिगी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस मदि मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन मणिपुर पुलिस मणिपुर पब्लिक मणिपुर लीडर मिनिस्टर काम कंगो बने थोंग सिब द सारग चाइना दो नमित मंगा तरा ने मनुंग दमिगी सुपर पावर चाइना गुन लागा ताक 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 तर जुगल को चलो मिगी वर्ल्ड की थोंग में हम सारे दो दिन तेदना अखोई मणिपुर द उपाय लेतो मणिपुर की हैंडीकैप मीन्स जी हुजूर नि उपाय लेतबा ए नोंपोते नमित थोई हाइगे नो नोंपोते थोई हाइ को मणिपुर गवर्नमेंट यस सर जो आपने कहा वो बिल्कुल सही देखा हां धूप निकल रहे हैं पश्चिम से लोरे ने अदुनी तौरी वसे if I am correctly understood because situation demands and situation and circumstances compel us to believe भारत सरकार ने कोई शांति पामते श्री मिस्टर अमित शाह जी मा 142 crores की भारत की कोई दिगी second most powerful हाई बताया थर्ड लेकिन by virtue डिफेंस मिनिस्टर one of the most admirable honorable minister lady यंग मान ngarang statement के MP रे कोर्ट मासे अको निमित लेबी दौना statement अमो पीगने हजु में terrorist नते terrorist नते नमोसे कोई ethnic के कोई मोय मसे जानत बनी मसे कोई ethnic clash ने अदुनी अदाने मसंग मतलब तौरगा सोंगन सस्पेंशन ऑपरेशन द 2300 2400 पीरिब नोमई पाइद थमीपुन मुक्तन लोयने मोय बलंदा हले मोने करीम त हाइदे आमी सिंग तुमिन लई आमी द वा माइग्र ए मचे थोक पुया देने I tell you Yaiphaba sahab it will take only 2 hours to come and control why they are not doing government of India because मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी दोनों बहुत तालमेल बहुत मिलते हैं तो कदों नहीं दो कोई दा अदुना कशहाइने लेते मणिपुर द मशी इशू दिनी मोइना लाख थाजिल बसो अखोई लोनि खंगी मणिपुर पुलिस अकोर मणिपुर गवर्नमेंट ईशान इसाबो कोई कैदी ले ओहन थम्मे अदुई दे कोई मसी की मुक्ति फंगना वी हैव टू सेट फ्री मसी अखोई लोनि खुलाई पाइबते हजे को फॉर अवर सेल्फ डिफेंस फॉर अखोई राइट टू प्राइवेट डिफेंस एनीबॉडी मिते कम्युनिटी और मणिपुर द लिबे कम्युनिटी पुनमक अखोई दंगसी थोई बसे डोंट थिंक अदर ट्राइब्स और अदर कम्युनिटी न कोई थोई है खनगनो नखोई दिसु नो थोल खिगनी
हंदक थोई बसे मकोइना वर्ल्ड दा कोई क्राउड फंडेड न तौरगा रॉन्ग इंप्रेशन पीदन मफम पुनमक्ता तौदना इंडिया के मेन लैंड पुनमक्ता थोई बायस मीडिया पुनमक्सिबो याउना अनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बो ममित उशन कोई सुमाइन तन अवाब पीरी बसे अकोई भारत सरकार बन नुंगाइते अगला ताकपदे भारत सरकार की मखाद कोई लेबे तारबसु ईशा ने ईशा के राइट टू प्राइवेट डिफेंस ता मिफम पुनमक अकोई सिविलियन खंगदे ओल खंगदे नहा खंगदे अंगांग खंगदे कोई नुंगाइ पाइद बजाद्रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर यू शैल नॉट हैव एनी राइट टू से करिए नंग में से अनलाइसेंस नो यू हैव नो अथॉरिटी रीजन बीइंग यू कैन नॉट प्रोटेक्ट आवर लाइव्स यू कैन नॉट प्रोटेक्ट द सिटीजन मणिपुर गवर्नमेंट एंड द इंडिया गवर्नमेंट your principles and your wish is very, very dangerous. You are playing a divide and rule policy, government of India. What we feel, circumstances compel us to trust and believe in different way. न कोई भी कोई नहीं रिगार्ड तो न कोई भी लून तो ही नहीं चाहिए में है न भाग रहो अब बोलते हैं कि इलेक्शन खत्म होने दो अधु मतलब हनिंग में जब हालो अधुनी नत्रा अजी बर्माद म्यांमार चंग मजाई और बांग्लादेश चंग मजाई अमदी मसे नहीं तो गनी मसे तो हुन मनी में कोई ना भारत सरकार दा मुजामदर द 12 lakhs 13 lakhs army lady central ये paramilitary force almost 80,000 to 1 lakh lady or maybe more than that मोदी ये central army ये central armed police forces man lakhs के नो it will take only one day only तो हम बच्चे तो भी याद देने कोई तो दिन कोई आवाज़ ताकि ना और जब मकोई जाओ ना मोई ना इशागी जुंगे गर्जिन ना मोई ना ममित उछल तो चाहिए अम्मा येंगे दबू मोई लाऊ जाते मोई लाऊ से शीगी में तो जो अको हिंग बंगम गुदो नत्ते they are willfully they are absenting that means the authority is closing eyes अको इन इमाई पाने कम no you are not our guardian you have become more or less that you are a different kind of people नोई ना कोई भी सुंगा यानिंग दे फरे यानिंग दो तो फरे you betray us कई दिए दुसु अको दी हिंग दबे जाते so we have a less trust on the government of India by saying that am I an anti-Indian? आप कैसे बोल सकते हैं मैं इंडियन हूं आप मुझे स्वीकार नहीं करते आप नहीं जानते हैं कि आप चाहते हैं कि मणिपुर अशांति में रहे अतिथि पत्ते दो अतवन मिशन में खाना भी हाईवे तल्ले भारत सरकार we have no trust on you कर्म मिले पक तो येंगे ने 142 करोड़ की इलेक्शन तो बस होल वर्ल्ड ने जेंगी बनी क्या आप ये नहीं समझते कि आपको इवेंट देख रहे हैं अब कितने आदमी को आपको मुर्गा मुर्गी की तरह कितने हमें कटवा रही हैं आप ये नहीं जानते हैं एक तरफ तो अब शांति का अब झंडा फैला रहे हैं एक तरफ में जाओ भाई उनको खत्म करो मणिपुर को हाई बनत्रो करिए नखोई मियंग से नोइन अनी सुनी येंगिनो अखोई नुंगाइते नखोई मतलब तो कोई थाजदे नखोई ननी हललीब पुनम से तहोलीब पुनम नखोई ने तहोन मनी अदुन मणिपुर प्रजा पुनमक मणिपुर गवर्नमेंट यू शैल नॉट हैव एनी राइट टू स्पीक ए वर्ड and utter a word akun nang mai parag ishan hura lumani khangde black te lebin khangde we have to possess gun now for the self defense bipum puremak maramdi you totally miserably failed to provide the security or Manipur government and the central government ajur kai to batai do dia what kind of a law that you are going to impose on us madi jate Yaiphaba nungaite mase tori punma se akoi moina ada moina mori de changa toriba मोरेदन मयम पुनम अखोई इशाई इरमदम अखोई लेहंदबा फॉरेनर्स मयम लाग मसे मी लाख तरी निपान लेखरबसे मोई बुदिमोने भारत सरकार ने सौगटपा करी सौगटली हाइबे अर्थदि सर्कमस्टेंसेस कंपेलिंग मी टू से लाइब म्यूसिंगसे दे आर नॉट इंडियंस they are terrorists they know haji mohare terrorists hai runo terrorists hai tar the terrorists ki ek um pan ba jati hai amon amon parliament ke da rajya sabha gan amuk yamna sathiba ek mayam okay hindi de kari nyay shai kari ke yam gre ahum ka jam sathiba dreaded law amuk impose to guni hai re ado koi da halal li mayam to holi mayam sing the terrorist lai se terrorist ek pan ba jati hai what kind is it not ridiculous India government noni to ru base nungaite akhoi praja mayam we must possess arms, authorized, unauthorized, forget it. We have to protect ourselves. Manipur government, you have miserably failed and you cannot do anything, Manipur government. We know 100%. Manam the Bharat Sarkar na karim to bidro Manipur government ka do gido. Aduna mori de chang wishi moi thajan gigani moi ati diso panghi ni
Assam Rifle to visit Ima Kudongami to other Pajo Palatial building, Adugam Liga, hardly 1 kilometer Tania Kugi More town, the Adugam the talk to land, the Mata, Moy, Unai, and a son of Kakalaga, Maton, Anihum, Pambadi, huge Palatial Moitamuta Lady Bunny, even helicopter for Tawaja provision, Mudu Labum Towi. But the Kanu Changdi Mother Moito order Pang the Wakarito Gunido. Hi, Ruham Kia Kari, Upper Sequoia, this Naya, Lorenedo. Kari hai the Manipur police we SDPO ka thak ta hato ati me police ro thok local police for the means for the local people help no koi bi thok pa jaro no leibe jaro no no ka hat kan how dare they speak it who encouraged them is it Manipur government or by the central government Manipur government ne tham lagi central government lady Assam Rifle bari the lady they couldn't come they didn't come they didn't want to come as they were asked not to go jamna lui mase Yaiphaba. We want a very strong government in Manipur. Okay, BJP ne mo panjenge BJP no yopotha bajare. Atopoda mopya to palhalwi jeng si. No yai. Aduna member of parliament khanba tanjada. My opinion I express. Either Congress like it or not, BJP like it. I am not bothered. Go to hell. Ain haning badi. Sarkar se Manipur sarkar se BJP na pa de Congress MP thagat pa. Congress na other Palagana, BJP Gumba or non-Congress party MP Mathagatpa. Madhuta Akoigi, white is a white, black is a black, habido other parliament of Topangangani. Natrabudi. No, I said many times. I said. No, I said. The Chahi Humpu, Mata Thakano, and Kumaya take it to the Togono. Oh, hi, young Tagalo. Hi, I don't know. Best thing is nothing. Opposition tamisho pat to be jignabunatte. Sarkar show you the guide to do their own opposition. Even I am not opposing you. Sarkar the show you like she show you the donation to be a den. Sarkar you meet the Sarkari MP or Kariman Kari Haru de Tumilibum toy, much in Pochal Libum toy MP Puno. Other opposition tell but at least he can say, sir, this is the thing, no binding will be there. May kidia ko ruling ni shahibum thok punya do koi India ki system se tongali do khara koi mai party de khara favoritism ama khara leibani na adumai tawi do atuna Yaiphaba kari haini mase akoi Manipur jam situation jam na lui akoi ishani sana akoi na mase ngak pata ishana phirip lo butai duna akoi me mot manabatai irrespective of the parties and the caste creed and religions madugtani adu I know ka haini the last Manipur the lady ba sageti look pano don't think that this kind of problem will not come to you no it is a normal lakagani shoida lakigani madina tonam akoi major Manipuri tunan pallidana we don't claim we are majority akoi kai tong yeng legani do haji thoi base Manipur government ngani metai natte masino hina lana loguno naga khangde ate sagai khangde ate bengali khangde metai pangal khangde nepali khangde India digi lakwa India the citizen all live you are all Manipur citizen. Only live foreigners in these terrorist people they be sent off asitani adu ngashi tonri bese akoi meeting atanatti akoi da waba tarakota completely bazar da koi lupa kunthra piram cheng kilo ngashi lupa jangai jole ashiri kanada kai miti pangul live tarusu maman hingali ashiri miti pangul su shoi bani nepali ladies nepali su shoi bani masi impact sa mayam do loin lai. Let us presume that any problem issue motor pada tarabad masa whole state na kung masa koi gini hay na apaba saruk sa masa koi saruk yamin na kita bani asit na inahangit kita ba ako iti dharma gi leite sagay leite we are all brother sister chin ko ki jo puna mahana ye brother sister ngagtani ne haji so koi khalli ne mo ni da koi foreigner khalli mo foreigner na koi foreigner khalli ne kaya lugra martade aduna koi we have no feeling that he is a black or he is a white or he is a Muslim or Christian. Not the we all the same. Hi, we have to find out our way. Hi, thank you. Thank you. Azayam Fazi. We put him in the Zayabani. We Langata Kitang Tazadava. We Langat the high drowser. The Sonamani. Zito even more Mam in Haidare. I the Loki Makasa Trabudi was a Rabi the Laxi was a music. We was a Sonamani in Haiva. Wahido was our Congress Kinina, Wakan no I am going to do tang, Zungi tang, Mari Bokti, Naibatari doing Matunda, Kadi or Pagi have the young in the Batare was a quick was a quick and was having Sanam Jabidi, quick was under Churchampur Chandil Dagi, Yam Kraba, Truck Mapot, Klaipa, within my Amama, Chetli, Maraksida, Indian Security Force, Central Security Force, my Amama,
थेंगनमगने खली थेंगनरमोय हाइबदि यारोय लोयना लोयना कोई NSNIM ना एक्यूज तौरइबा कोई इंडियन इंटेलिजेंस ना कोई प्रॉक्सी वार ना खकना तना सोशल मीडिया दजु प्रोपेगेंडा मयामम तौरगा मणिपुर द थोइबा इरांग जे चौथोली हाइबा वाही खरजना लोयना तौरइबा मोंगसिना कोई प्रजा मरोइना कोई मणिपुर की प्रजा मयामसिना कोई इंडिया लेंगाक्ता ट्रस्ट डिफिसिट अमा मांगबगुम uhli natraga uzu uri samatang sida kamai thambidinge masi ngasi gi paper da siyawa ko gi india lengang nai batare masi NSN gi IM gi makoi gi moi gi account moi gi statement sing sigi ona taina bada social media pawba moi ne handle tawraga NSN IM bulana uhanangai india ai praja sing du hot nei hai base masi India government ki anauba policy di na lamoi hai na khale undi India government se khoi gi British na matam saang na India si palaba matung da khoi gi 1947 da India si thadu aga India haibasi Bharat versus si ning tamala maga sat khab matam da British ta gi khoi na India sing na haibata re chap chana tamja hubasi divide and rule policy hai bane hadi amaga yana khagadi unity oi khagadi madugi mapangal du yam kan khalagadi makoine administration to bo matam da pangal thu oi haina gi amada khara tongan to basine masi social media haujing na social media matam da sina bani matam mama social media lai tingai dana ai koi ministry mama india gi indian union gi bitare ministry yam lai ministry sing sigi makhada tongan ba agency sing mama अखोगी मिलिशिया की टाइप थम्मे यामने एक्टिव ओइबा मिलिशिया टीम इवन इंडिया ना ngambasi इंडिया की इंटेलिजेंस मिलिशिया सी अटोप फॉरेन कंट्री दसु थम्मी बने अना अटोप कंट्री सिंग दगी फत्तबा क्राइम अमा तौबा मतमदा मदुगी कंट्री दुगी लालहौबना कंट्री दुगी मिलिटेंट ना तौबा मालहले हाइबा फौबा चार्ज में अम लेरिमने नत्रगना हाइदि इंडिया दे अटैक तौबसे अटोप फॉरेन कंट्री दुगा समनरगा हाइदना अना इवन मणिपुर दसु इंडिया की पॉलिसी दा अखोई मयामना खंगदबा ओपन ओइदबा अखोगी अंडरग्राउंड मिलिशिया में अम ले मोय हाइंगाइ लेते हाइदि मखोइना